masa in min ngai thatu te chibai ka buk le vek chewa tun tuma hian Tawn Hriat Padma Shri V.L.Nghaka'n ziak chunzom na kan ngai thale dona Padma Shri V.L.Nghaka'n hi kumsa ka zakwa somthum December ni somni pakhata buban lalzi ka sai lo khua a alo pianga apa chu morlen thangani in anu chutlang lomi ani a kumsang kha zakwa somnga paruka lalbiak velinen in nein fa pariat an nei ani pu V.L.Nghaka'n hian Hindi Mizo dictionary buat sain kumsang kha zakwa somruk panga a ti chwa ani a Mizoram Hindi tong zerna le ti mason na lama hian a tho that e mawangin literature and education huang bi ka Padma Shri award sangni somni pani dong turathan ania March ni somni pariata Rashtrapati Bhavana President Ramnath Kovind hena changin Padma Shri award hi adong ani chen khatna a khan unaw vanduai tuiluta tla chanchin te tharum asia thu te le sakei chan thu te le adang dangte kan ngai thla a tunchuma po hian ngaihnawm tak tak Rambuai lai le kei kolasi pa ti te Alexandrapur Rammut chungchang te sangatlang vuak te le Tawn Hriat dang ngaihnawm tak tak te kan ngai thale don ni te chuan abu chung kan chiarma in Tawn Hriat kam keuna Professor Aril Thanmoya ziak hitoi te kan chiar le ange Rambuai laya Tawn Hriat headmaster ani ba ka vai chung le sap chung athiama wanga Rambuai pik zual laya kolasip mi puilam le sipailam po in biak ron bera an nei khotlang muan tu le mi pui hum tu ani bera Rambuai thim zual laya mi te tan hwai sen taka sipai ama chon thin na te hi angai nom hle Mizoram upapol headquarters chuan Rambuai laya ana tho ropi takte awang hian October ni khat sang ni som pathum a choi moina thuziak le cheng sang khat a hlan nge ani he atong kam khat lek hian thua soiring hle mai ziaka bonsai na bail hi zachuang zet kaneya kanau panglui MNF corporal roaming thanga cheng sing khataka bail chu ramhnuaya alu le awangin min choi tira kanau panglui mi thata kani a ka inchir lo ati hi khati laya cheng sing khat tam tur zia ngai to in aro pui hle mai afanu kelal din pui chuan apa in cheng sing khat a choi ta ka wanga an chung kwa in an re thei pui zia hi asoya rel ro ne hle an chung kwa mai ba ka an chung khat laina te po in an tan pui hial nga in an oma ma se pu nga ka chuan chu a thil ti awanga a in chhir lo thu chu ala soita cheu ani he hian chung an harsat na zong zong chu a khu bo ne hle ani ole tuna chuan Padma Shri V.L.Nghaka'n Tawn Hriat ilo ngai thlatong u Rambuai lai le kei kolasi pa kumsang ka zakwa somruk paruk March ni khata MNF in Independence an puan zan khan kolasi diakon kaushan thlathar committee kan neya zandar khata kan chung ten min ron hrila kan chongchaya kan bang ta a police station le sarkar office zong zong an lo aveka police le vai ho chu kolasip town hall an khung khom veka an veng tlata atuk March ni kumsang kha zakwa somruk paruk zing school ka kaltur chu town hall duty chuan min lo kova kavalu chuan ka thian pa Chowdhury PWDSO Bolpui section chuan chap chung hian pungak hei ka thian pa le anupui nei thar hi Kolkata atangin in nei honeymoon in an lo zina ni zana MNF ten min ron mana ka thian pa nupui chu kong an kal nana keini min shwaya ka ngai to a ka zak lut tuka min pui ro atia katumang katia kanau pangchin romoya MNF in motoran man malaria motor khal tu ka hmuhlau maya thil omdan ka shila vareng te check gate thang laila purda ya zukda turin ka ngena katumang ti inakal ngala chatakin azukda ti min shila Chowdhury te ka shila an lom dun hle March ni ruklin chuan khua angui ruai maya thlipui tle tur in mun ang main borua ka rit hle mai sipai be let counter attack a om ngei don ti asiat si a March ni ruk fere sana chuan volunteer panga jip pakhatin an lo tlana rifle pali an neya aizol khopui lak ani to a sipai lo chho reng te kona kan lo lam bun don an tia
Reverend Tawn Hriat le Father Virginia ten lo kap lo sham turin an lo nge na ma se annin kan lo kapanga ni ni khat andinganga chuti chungin inin sasengang antia an thlem hlo chama Tawn Hriat chon kolasi pachanga reng titlang sang pangkong zong zong chu sipai motor hringin alo khata zertir tu te chu veng tina no pang shwai turin ka sem veka sipai ho chu volunteer ten an han kap nge ya an zinga mizo sipai om chuan kap lovin anungin man ro uti in ke in a tirani ti asoya kolasip mi pakhat chau an kap hlum man ti chuan kolasip diving tina ke in an lo luta ke chuka fapa ma moyele a thian te pathum shwain kan in kan pana a chhaklang pawng atangin min ron kapa leichu an ka phut sot sota min ka fu theilo nge min ka fu du lo ka shelo ina kan lut chia chu 6 sipai pahni in kan chungin min shwai chhuaka lailung dotin min tina khoya nge mi swal naga soiro antia ka shelo kan ti chule ka beka min nek lu chuai maya ka thole a life ya min tin lai chon major sik lume thi alo kala tunge ini min ron tia headmaster ka ni ka ti a khongei chungte ati chuan ka chungte chu ka han ko mu a kan ina min shwai luta chuak to mi asu min tia min kal santa a mi pui chu khola ya an bo khop tira chuta mi pa jong chu dam do in compound an khal khoma ke ni chung kwa po voi thum lai min khal chu an tuma major sa pin chuak lo turin min ti ka ti tlata kan veng nu le nula hote kan in khatin an lo bi ruwa chuak ve lo ma ila pon lama me che ho an khoi chevel chu shiat nuam lo takani mi pakhal khom an hwal be tlat te atang chuan volunteer kok turin police OC Nepali lama chu antia ani chuan heta an omlo ati thlata khapa kha afel ngot mai ama man tu po abula a om reng sia ma se asoi du tlat lo an vau ngial po in an om si lo ati thlata vai pakhatan zot le a she uk si lovin som pariat la ya koka som pariat te chu an mana an man te chu masimpura an thona chuta nogong jela an tan tirta ani sipai ho chu atuk tlaya an chuaka konpuya aleila tok lekin an lo kap le a sipai ho chu konpuya chon an riak ta a kapate inte an lo a kan vok pa an tala thing zai te an phura le khabu te an ti chhia a aizol lam an pan le ta a sipai regiment hawan liam nu chuan kolasip area of turin state reserve police SRP an lo omta a chumpui venga munan khwara in enge mozat sa in anin kula reivak po an omma in zan khat chu an quarter guard an ti ni ome Alexandrapur vela akang ral vek maya mi pui kan phok lek hle mai atuk chonhodar khat vela min ron kova VCP puthang vela BDO in charge puthang zwala le pastor Reverend Tawn Hriat an lo ko boka amani lukin Reverend Tawn Hriat an mi man thu ngai to a han kal chu an lo beng nek ti ka sia a karil ru ka in siam deva kan thleng chu commander colonel Jaswant Singh palian thol hian min han an khum chiam phota ni Alexandrapur kan quarter guard Rambuai mi swalin very light pistolin an ron kap ala akang ral vek mai naktu Alexandrapur ta changin mi pa puitling zong zong asaturin in lo kim vek turani VCP isya em tlang autiro soiturin neem atia VCP puthang vela chuan kapu aphur khom na tur motor om theyang em atia theyang chuna thingpui le chang in dongang atia ke chuan commandant sap ngoite in kang hipui kan tia ti pal thila kang ani kan lo ringa sipai hetiza hi ineya inven thei kan lo ringa kan ti chu ka soi kha ishelowem ni Alexandrapur vela ka sipai officer te thu ka pek lain miswalin very light pistolin an ron kap al ka ti kha kal ro atia ke chuan chu miswal thil ti a mi tha min shem don ani mo kan ti chu miswal vekin ni chuak ro atia ke chuan zoi deu sap phian kan ni lo dewang a may not be so kan ti chu rang zet mai hian get out min tia zoin kan kala min tok em lo in ka thleng chu ka thian nu bia ki chuan iwa hlim lo mel ve enge lo ni ti in min lo zota lim lo lo ve ni zan an in kang thu khamule ka ti a
thingpui min pe a ka indon lai chuan lieutenant pakhat le aveng tu an lo thlenga enge ustad ji ka lo tia commander sapin master va mula VCP khan tlang outir su se miswal thil ti a mi tha ka shem lovang atia aron ti a alom ome ka tia chuta chin chu ti luina in mi pui min chhor talo commandant in thla ka piangin min ron ko ta china mi engi modeu niarin an mana piangin min ron ko bok phailam pan convoy a piang hian tang tur man khom an ron phur china chomumal eilawan ni tlang puya kutle ke phuara trucka bungro phura phur an nia chung ho thingpui le changlo pek chu thalai le nu hovin an tum bera changbar le thingpui tul an ngaya sipai hoin an phal lo changin a buai thlak zual a thente chu damdoite an lo pe boka thingtlang lama sipai soisak hlau le a then MNF hlau an lo tlan khoma chung ho chu ni tin tlai tin waimelamin an buai pui ber tin khosoi khoma wanga lo pemte buai pui an ni bok MNF VC chu a member te a thenan tanga a thenan mana an function tha thei silova sipai le ramnuai lama thil buai pui angai si kolasip mi pui ai o than ni se ti ania V.L.Nghaka'n le pulal hnuna le puthan sanga min thlanga pulal hnuna sipain an soisa a u brigadier vankungan aizola shwai chhota a puthan sanga tripura lama ajina keima in kamal khaya thlainge mozat nuwa district council in CA puroliana an ronda a kan thok dun ta a mi puiral tlan an lo pung khoma na tho a thei barlo curfew atam kan tram chhuata eitur nei lovaril trama thi a hlo om ta hial mai caution relief committee adin ta a chairman a minda a mi in phalle nei nung ten thanem ngai takin an tho khom renga chen khatin in lama le huan lama tulwak lova po in hlawh fak na an siama mi te thatna zara ril trama thi ema omlo sipai ni tin duty ho hian fe hole ramkal te khwalzin te le rin hlel man hi atam em maya tlai tin ti thei hian min kova melshia tam tak an chua rin hlel big engi mozat le khaziakin kabela melshia lo kolasip area a anman ron thon khom zinga rin hlel thil puak thei ne na man te chan thei lo tle ma zong an om melshia ngat chu an chua zel ti thei ani tang boy pui thuwa hian sipai le MNF lam rin hlel kai pala ul hle a ma se thu harsa ka tong tam lo ziaka bel bonsai na bel hi za chuang zet kaneya kanau panghlui MNF corporal roaming thanga cheng sing khata ka bel ramhnuaya alu le awangin min choi tira chu chau chu bel bona ka choi ani kanau panghlui mi thatak ania ka inchhir lo ral tlan kalo boy pui kan ina hun engi mo chen ka ompui puwaya te pa fa engi kumsom pathum le rangkhu ma kumsom te ahnu kumlia kolasi bak puka tlata te engi le rangkhu ma te hian karil ru anti she om em chin phailama jail tang te hi kolasip khwa sompariat anman le ka UVL ro na chu nogong jela antanga ka zuklo a an thu chu Assam Chief Secretary AN Kidwai ICS kuta vek alo oma ka van ne siamin pu AN Kidwai hi Assam Civil Secretariat ka tholain kan Department Development a Secretary mindu sak em tu alo ni hlawa DIGP lala le CID lama an ho tu pa purkias tha te chu ka khawvelah ya kamel shat em an lo ni boka hapta ni leka kala chuak fil thei veka kan lom hle kuttuara thi ruangbuai pui pakhatna lian siama sipai tha lian siama putiwala fapa mitai male poi soilo mi thatak mai hi kolasip khotlak lam dum lui le le ta afe hole sipai regiment ramhnuaya duty nen anin toka anmana thingbula an thutira an ka phluma arwang kan zonga kan hmu'a he thil thleng hi mak kan ti a fe ho ama chuwakal sipai rualin an toka anman mai po nilovin engma aral thuam nei lo an ka phlum du mai hi anon ron hlei hluak thlak lutukin kan she theu mai arwang lak an oi lova nasata ka in hial hnuwa khwa a arwang
lu pui lova thlan mola phum ngal an ti tlata kan zom ta a sipai ho hi anin ti hlau om vela ke chu zirtir tu kaloni hi kutmin thlak hre deuh ni in ka hria kan thil ton me ka hian mi tha le thalo midik le mi sual po in omzia anei talo emni ati thei tlangwal pathum ruang zon kumsang ka zakwa somruk paruk jun ninga zinga bil kho thlir dai bong bukdaya bil kho thlir pos sipai ho motora kal chu kolnel la zuala hovin an lo lambuna som chuang lai an thi a MNF lam an ho tu la zuala kolnel po hi athivia kan ui hle maya ambus ni atang chuan sipai ho chu anin tinel omlo hleya thingdol khua an hala convoy kal lai ani a convoy kal ten an thel hlawa ati zia hle kolasip tlangwal pathum jun ne sari kumsang zakwa somruk paruk zinga thingdol lam sipai duty na coffee huan lama thil theksa turin an kala anlo ho talova chungte chu rala UPC Party Salvation le Trauma Presbyterian te annia sipai ho chuan ambus chuan lama siamin zonan phalbar lova ma se arukin ni thum lai mun sang sang zonani no po in mu anni lova coffee huan sipai duty post bulvel chu zon an oi lova patia pa puchal liana mang ang chuan nang chu commandant hian a ring em che a kan pahni in coffee huan chung zon dirila a phalmayang a atia kan han mu chu alo phallo na samaya ma se in mamu in zon laya po min kova hei hi chu i phal turani kative a rei fe nuwa post commander hoten an lo dang thawang che menti a o min po chia lo na a kan kalta a post commander desaya ho chuan min lo dang tangi ya dan chi kan ni lo commandant in min phal sagani kan ti a sipai somvel la in min zuya meter za po kan kalma in no madang lam tak kan mu a patia ruang chu kan muta heile patia kan ti chu apa chu atap taroi roya pulian atoke hi kan chanto kanita kan ti chu adike patian hetiang hian mi lo that se dam chungin kan ril ruana ang atwar tu kani hi kalom zo ke atia midang pahni ruang po chu mu pha ka an lo om veka kan shet lovin patling le tlangwal tam tak chu kongdanga kalin min lo ngai chang reng lo ni in an lo thleng huka ruang song bol po kan chang lo chuti lai chon thilmak ang reng tak chu chhum leiwak cha takin min ron tuama athim maya kongpui lama kanin zon hota a khopum angui ruai mai atuka chon government primary school 1 kot zola kolasip mi pui tam takin an pathum chuan mun khata kan vuya mi engemaw zatin thu an soyani hemi hnu cholkar ni vela aizola changin CID ho tulian tak antimaya alokala assistant commandant te post commander te police OC le keyimin kowa thutam tak min zota post commander desai chuan heng tlangwal thil theksa tur te hian MNF bu kan va hmuwa annin an report an hlawa an lo thatani ti ina soya ke chumin zot veta a thil tam tak soya nga in ka shelo sipai ho duty post atanga meter za chunga tha an ni veka sipai ho tha an ni lo po in athat tu an shenge yang ka ti chu an thin rim hle mai police OC chuan angai na ka shelo ve atia CID ho tu pa chuan atoke atia kan chuak tur chu post commander chuan lo omte atia kadinga midang kal hnu chuan inga nge khatianga thui soi kalro bangkara kan thatang che mintia kangai dan min zota kasoya ni mai katia kanin hnial ringta a pudesai no pangchia kani lo hi te katia assistant commandant khan minron awa kan kalveta a thudang engma hriat ani zuilo lal thoma ruang zon lal thoma thingdol khwa chu ramhnuai lam tha nia hriat ani a tu khat chu reverend thanfianga alokala ngaka unaw anga ka nei lal thoma ramhnuai lamin an thata ruang zonga mi pui nol pui kal an phal silawa chung khat laina talin zongila katia min troi om theyangem aron ti a ke chuan theye ikalang kaloti a thingdol ram ar lei ram te kolasip ram lam pangang ram le tuilut ram lam kan zong ni lenga kan hmulo ke chuan lal thoma hi ka thian pa ani veya mi thale khotlang ta na in mang tak ni in ka sia a ka ui hle ani Mizoram Upapol General Headquarter chuan Rambuai laya ka tho ve na hriat puina
hlawm ngai huai sen choi moina khawvel pumpui upate ni October ni khat sang ni som pathum khan thuziak le cheng sang khat min hlan ani tang chanchin khatte ni khat chu Tawn Hriat sipai pahni in min ron kova commander in rang takawa kautur che in min tir anti a kawa phei chu phur takin senator ngaihnawm mana I confirm don nia atia tukverdar thlang le khawvelah a enna turati kwa a heta hian lo enla kan thlang konga anron kayang atia kutkol nen anron kaita a ngurkunga ani tiro tian nilo tunge ni dongliana headmaster Bairabi High School katia makati hle maya an chwa zuita a voikhat chu ramnuai mi pathum kanau pangchin te anron mana chanturin min ron nge na an mingkha office an nei vek si a minglem ka wa chewa pakhat awana chuan thuzo na mun interrogation a minga theihil hlau maya kan buai chelani an chwa veka anin tiam angin ramnuaya an lut le lo voikhat chu sipai commander in bel khothlir nu pahni pikhu mi le achian nu amana an pasal tiram hnuaia thingzai sipai man kha an nupuite ve ve in chua turin commandant nena andila Tawn Hriat te annia ma se minshil masalova commandant chona lo mana minron pun ve ta a kawa soi chu heng nu pani hian min tham tumin poisa min pe kan tumalom ka tan tirani alo tia ke chuan an pasal te ezong tu isipai tenan mana me chemang ang ilo man le a an poisa chu idu lo ani pu in thingtlang mei chemol chu chuawat ro kati chu anui hoka achwa ta a Assamese pane na inti buai Assam Civil Secretariat kumthum ka thokve a Hindi Training College Missa Maria ka kalain Congress Volunteer Leader ka omve a kan President BP Chaliha Chief Minister Aloni Khan LDC Civil Secretariat direct in minda a Kavanneya Secretary ICS Clear Pathum Kashona Ahmasabera Bala Chandran Chuta Vakhaiwala Adota AN Kidwai Kan tho pui palian pui mai Goswami chuan min husitle maya mizo chun kania min ti le chuan ka thin rimang ti in thatakin ka shila animo ti in zungchal mi hua kalapiang thar silawale zungchal in mu khum kher khachu ngai theibi kheklo I abeka tak mai hian kan neka atluta ro maya chuta anlo tlan khoma alian zok tluta zo mai chu makanti mel hle hloma kan bora babu ero chuan min chan deuh thunga secretary puvakhai wala chuan min kova ingangi unaw pa I hnek vak mai min ti a kapu min musit emalom kati a ti to su o min ti a kakalta a chuta chin chu tum in min ti buai to ngai lo pian thar ma si latlang wal lai deuh te hi chuan mani du lo zong taka chet pal hi a olvia walo ni Jungkhat chu hautupa AN Kidwai ICS in Minkova Central Team Lozin Kalnatur Transport Superintendent le kha ipek tirlova antangania atia kavalut chu pindanzau pui maya hian tarmit engkul hi avoa fidruk le inches ni ania akea perodota naupang samram mi pahni na kani hi isya em atia sya e kapu ti in ka changa kan thu chu an soita a engange ka ban lawang che mintia ka soiveta a transport superintendent lo omlo wangle a hoten an lo ti lo wang ani ti asya chuan kalro le mintia ani po alo thove a kan chuak duna corridor thimde uru ya chuan ading chuta anunga kadinga chukidar lo phei hian akokia afapa achuanga afapa chuan toy pistol akenga palian divin pistolin an ron tina angaya posi ala deuh hi alonia an mu chian nuwa chuan kanunga min benga kan noi dun na satamaya chuta chang chuan min du ta ema Rambuai line chief secretary anisia jail tang kolasip kho mi somni pariat lai min chwa sakasin ani kha ati dan hi adang angrenga office kal tlai chu tlaidar saria a office a muturin a shilchin engtiwak chuan atilem lo na a asot khop mai an tlainon to manglo durtlang lal ngura tang sei chwa thu durtlang lal kan pangura chu afapa
Brigadier General Vanlal Liana MNF awangin an mana Guwahati jela rei takatang to a minroi ve a pukidwaya ICS agency a DIG lala kuta a uma chianpa pulal khama IAS min soipui turin ka soma to mangaya lala DIG chu kanwa muta a case arip zia thui tak asoya a compound a wireless set anman thute asoya pukhama chuan innocent ania chwa mai ro atia lala chuan engtin nge innocent ani ti ishiat atia pukhama chuan hei ngaihnawm innocent atia lom atia nga ka soi chu engtin nge adik ti isha emni atile a pukhama vek chuan nga kanen hian high school a kanin kopringa dot a soi ngai lo ati chu Rambuai laya mi ka channa a dot ka soi tamzia ka she chhuaka an thu soi le po ka she thalo ka zakhle mai ma se pulal ngur chu hapta khat parol apea a chho hlen pha ta hlawani pulal khama chunga kan lom zia chu soyina siak lo tribal hostela mizole naga Shillong Government College hostela sangha zakwa somnga pariat khan BA exam line tu khatsu kan roma chian pa be ya chuan lekha achia rilang langa naga chian pa jamira chuan chian pa chiari te su rilro te boy atia be ya chuan kati vedana ni atia anin niala anin nek tamaya ka chela pona chuakang antia marlama naga chimlama mizo khukri te sipai kong shen le adang dang anron puan hnuaya anin kara katla zepa an thi na sa to mai si a ke po in ka kai na sa a tu man min puilo a to pa chon kanam then theita a ke chu patling kani to a ka piang thar to bok kan han chuak chu pukol ni engki ziange min pui mi alo karon en che kha kati a ani la chuan han thel theilo la han in nuai la kati na ka laya alo tilek fang si a kan ngai dana in anglo te asin aizola kan ko shan thalai zinga ka soya upalian rikhuman kan move silova ati fiam thua upaniar mangan ke chu ka hmuwa han thel theilo se in nuaila ti in kalo thlir kala piang thar silova ati ve boka kan nui tlang ta ani kha khothlang tlang dung school tlo pakhatna kumsang ka zakwa somsari pali khan mamit bial lam school tlo inspectorin ka kala munpui school jing kara tlo a mamit lampan turati ania munpui school kan han tlo tur chu no pangle zirtir tu ho an lo in tlara jana gana an han rem thut maya soina man om silo Jerusalem ang ngatin kan ding mai panina phai zau school nge dil zau zok kan shat lok lo tut lui kama om tlo turin an zirtir tu in min soma riang tuikuk nula mel thade maya lo oma zirtir tu kazin puite chuan kan chhuanu chuan an skula en phut ni in ka sia an ti fiam thua pathumna sumsiboka mamit kho school kan tlo zo chu police OC in bairabi lampan turin ni sia vai sumdong longa ka thonang cheu minti a tutluya kan chuka longa kan chuanga tutkam sumsiboka kan riaka an khwa chu inthum an nia kholai lun laya notice board van tlang sia tirna ti antara school nei min lo dil bok bairabia sumsibo ka tangchuan bairabi chu jingkara kan thleng thla a antum aya ma in kan thlenga luikama kan omlai chuan tlang aw dang dai deuh kan sia a ngai tharo vo in chnuwa school inspector local don khotlangin muatur ti in sangatlang vuaka katelna kumsang zakwa somli paruk thalwa ek char lai khan kan khwa lungmuata tuirial lui sangatlang vuak anrota thian pakaya nen ngai hi zung kan lai ve a mi somruk kanin akchhuaka zanthum riak bu fainen tuirial kan pana kelzam khwa sompali in minron zom boka kan vain somsari pali kan ni tuirial lui lungmuat lui chhuwa chhak swara kan in ngata chiao phawa kanin ngat chu wal upa in tleirol hovin mau pukhom se buk kan swalang an hanti a puan venan han phel sunga alum boka kor halo ruangan hlak mai hian kan ding sen tatuar maya keile thian pakaya chu middle school lut lai kan ni a
ke korkan lo ha a mun sari vela khar an pinga melthum aya thui kan huama bukle eirong bol na te buat sain kan boy mum maya thimhlima cho kan eya cho ei kham chuan tlangwal ho chu kanin buan tlaiwar ti ani khwa awarta mo ti a chuan rusum thlak turin kanin ro man sunga tuna ru votanang tuna tuya nimang ti in arwal zelin kan vua sanga chule anlo roi chanta a rusumli an ti ber lungmuat lui chua khong kholi pui hlamruk pila chuan sanga chu an leng nuai maya pu matangin lenin an man khoma mau pu min sanga an thiar khoma ke chu tui thiam min ti a len tang ka siam bera sanga tha chau lak ni se an tia nga zepte thai chhoni nu te nga tep tuple nga te kan la lawa mun shanga sanga rep na mun maurap seipu ya zara meipuin kan urtluk maya ni alo sa a alumboka ngai hi chu kan hota hle maya maya buya taksanolai kapkar velin a hozwala ke korhak chi ni heklo kan ruak tlang taveka tlerol ho chu e thut kwalna nui azadu hle khar thlang ber keitum khar chu sangatam lutukin annek sa aveng tu howan buai hle zanthum nuwa chuan bom rangin kan phur ho a naupang deuh chuan kan zo to kani mai ngai zong te kan nei ve tana an chung te chok turin an lo kalanga kan hmai vung le kan kaldan te min ron muang ti hlau chungin kan kala sangatlang wak thu kan soidu na tak chu kan mi zodan practice kan ti nge culture nge tradition po ka thlia sang thiam lo ve chutiang ti lan nan chuan ani me chia le naupang kalna chi ani lo sang khol le ranglo mi son tir ko thang loran sang khol le ranglo te hi mezo na thak vairama cheng annia engtin nge christiana an om theyang ti marthlang presbytery ketip committee aron thlena chuti lai chuan ke leader kania zai than moya chu general secretary ania upa cvl thansanga assistant leader le ruatki ma treasurer ania ngun takin kan ngai to a garmura a zol hoi khwa a sang khollal thu saber van chunglala a oma ani hi zuk mu ni sela a thaberang kan ti a ti chuan ani mutura palai intir kan rem ti a november tha sangha zakwa somruka upa cl thansanga upalal ruanga tirko thanglu rale ke min thlang chuaka kan middle school zirlai nau pang tlangwal som pariat be shampolin kalve antuma puchong khopan atumboka upa cl thansangan arem ti vaklova zanlama local ve dai maya classic layania puanthua akin bairabi panin kan chuaka kolasi patangin tuichwa en lui kan chuka thinglu bul tlang kan lona sai hapui luya kan chukle a dairep tlang kan lon liama bairabi khwa kan luta atuka kalapa har ram thar kan wa a kanin kula ro kan rela upa cl thansanga hawin zerlaiten kalapa har tuikukte lawin khom puise upalal ruanga tirko thanglo rale ke chon garmura a jing taka kalin sang khollalpa wanchung lala zukmu ro sekanti a jing taka kan kala side luang kan zo zela ramri lui kan kana tlang pang mual pong atang chuan garmura phai chu alang war maya upalal ruangan ekhai sodom le gomora phai ang mayaram thani khu itong chayang u christian an ni ngeinan ti in chingchi in kan chong chaya kan kalle ta a reivak lova khwa kan thleng ta a anlal ina chon kan luta lal in chu zau takle pui angreng takani a asut chu zayetana thafashan mayalian le martha ani a wanchung lala chu alo thito a afapa wan chuan liana alo lala pavalai takani a fanupani aneya kan henin komvela chu eimin siama piala no lian tak hian tui porul mai hi min hluya afanut leirol te chuan min siama chu me kan nei lo hleya saphak tuyani mai ati a cho kan bara saphak tui kan in chu a ui dan chu satlo ui rim ni in ka sia han chak em chu amoi silova kalem chuan ka pumanat ka hlau si ma se kan lem chu chi ka liak hloya uparwanga chuan a han chom mop maya ti chung chuan a 8 bik lova nula uparwanga hi chu han khorbel sakte he kati a
a ei theita dewa chokan ei kham chu inkom ho na buat sai ania lalwan chuan liana chuan a upamin bula akova upadangte an lo thleng boka tungtai na hunte kan manga heile khohlataka tangin kan lo kala unaw ngei kan ni ti kan sia a pathian thu o in christiana I om howang u ti in kan ron som che wani kan ti a an thakhop maya kan thu thatakin an ngai thla a hun engemoti kan soi ho nu chuan an ngai dan kan zot ta a an lalpa chuan sang khol hi nam tlem te kan ni a mi nam kara kan oma in then thampo kan ni lo christian lo le christian lo vek ni se kan ti a ti hian kan ngai to a sang khol zong zong tripura a omte ha cheklang dunga omte kha siram le kachar a om khompui samelan kan kawanga samelana christian ni kan du chuan kan vain kan niang thu kan ron thonang chewa tirko min pe ula acha ang christian ni kan du lo po in kan shat tirang cheu anti a lal upa pani in ramri thleng min vatha a kanin chenta a kumalo thara thu an ron thona christian ni kan du e tirko min ron pero u an ron ti a marthlang presbytery committee kan kova shiatir na kan chua evangelist tour interview na kolasipa nei ania dil tu kan mutha angringa metric zirthleng te po an ma se upatluanga kolasip upa chuan polnga pass ropianga adu tlat maya kan lata a alo fel hle maya a thok reng theilo na a bd apasa sinot lamin pastora pension thlengin an ruaya kachar hill tribe secretary in a pension ta ani Shangkhol samelan thu Reverend Ropianga soidan hi angai nom hle zol hoi gharmura a samelan an kova palayan local thahle a zan thlengin rowan rela vokan tala zunen sanen chuta anlalwan chuan liana chuan zanarei don thu ti tluka hun a hanti a mana kapadam lain kachar dc edgaran Shangkhol ho hi garmura a umkhom ula rambi kapeyang cheu atia samelan ko ania ma se garmura a kanom du lo khasirama tripura a le dolchora a te kan om du zok anti a lushai angin ram kan nei ve talo kan ti swal tuna chon ti swal to lo tur atia atopa vodan hanla a christian ni atluta a tlang avin tuna china Shangkhol zong christian ni vector anti chu khwang nen chin chia nen ri thei zong an khong ri chu a ara khwang ta a tunma in garmura a thimlain ara khwang ngai lo anti Shangkhol ba ka kaisanari a ranglo tepo an christian ta a uparo manan biak ina saksak bok garmura a ramhlun ko shanin school andina kumsang ni som pakhata sinotin ala a zerlai za thuma tanga zangavel an om Alexandrapur Rammut Marthlang Presbytery KTP conference chuan ring lawmi te hnena chanchin tha shil na hun nei arota khoilama nge engtika nge ni ang ti ngai to ani lain Reverend Zaireman Central KTP conference na a athusoi kachar phaya hian kan pi puten vai an tha za tal hian lu phum ngam ila christiana tam tak kan siamang ati chu soi chu ani a amun ngai to na a chon mizo pasal tha ten zolu ti pa an tha na tlang nge ya ni se ahuna tan po Winchester an tha ni champha January ni somni sanga zakwa somruk pathum ni se ti anita a amuna hian thingpui an ching to lova ram hnuai mai ani a zong chuak masatur intir ni se ti ani boka chutakal tura in pete upatluanga upa enga pusai khuma tlangwal ti thanglura MCS nita tlangwal HKL dailova doctor nita te ankala hacheklang dung ke chipi le thingpui huan sap chalmara le upaluka ten phur takin anlo chanpuya Winchester thana tlang chu anwat fai duai maya KTP leader kanilai ni a pro pastor tlang loma assistant leader nen pastor Zaireman silchara vai hla zer turin min cha a hapta khat bengali nula le tlangwal ten min zer tira aizola le Marthlang Presbytery chunga
kaltur te chuan hallelujah chorus zirvek ni se Winchester tha natlanga rem ni se ti ani a cholni zana diakon biak ina rammutur thlana in khom buat sai ani ang ti ani a ti chuan thei ang to ka in buat sai na chu akim thokhat ta a hun le ni po alo thleng don ta cholni January ni somni sangka zakwa somruk pathuma diakon biak ina min thla turin missionary upaber puje emloi tale pastor upaber reverend Liangkha yale central gate tipi shwai tu te som annia tlangwala zarliana professor saingenga nula saptoni pastor Liangkha ya fanu nulala ramthangi pastor masaber chua khama fanule aizol nulale tlangwal enge mozat anlo chuaka diakon biak ina puloi ta chuan nunron na thil ti atop ta a chanchin thapuan na hun tha ani thina hmuna nunna zukthlen nge yang cheu ti in min cha pastor Liangkha ya chuan thalai polten hetiang ti na changan sia chuan keini sang hluite omlo ma ila kanzoram ko shanzong adin nge to don hi ti in min fuya kan thom no te tel filin January ni somni pakhat thotan zinga scholarship dai project venga kanin nga khoma kan zinga upaber ve pastor Liangkha yele pukhan puya ringtu ni wanga lalzi ka soi sakle no chwa ve in tong train min thla a kapa chian te anni a kapa min sia chwa tir hle nge a ti chuan anol pui ber mi zanga don lai chu kan chuak ta a khopui nula tlangwal mani thom no le mutbu aka ni ni lai thingtlang kong mel somnga vel kaltur po chu anjam lo hle mai tui chwa en lui kan kana thinglu bul tlang kan lon liama sai hapui kan kana direct tlang kan lon liam le a kala pahar bulthut lalram thar kan thlenga hi tui ku khwa ania scholarship ko shanten christiana anlo siam khwa ani baira bkt p10 eirong min lo bol saka kan riak ta a jingda rukle achan veya biak ina inserna in khom kan neya so kan eya professor saingenga marcha e ngai lo ti ang tan chuan ei puara har hle ang an chokmi athak hle Ramria chuan upala ro kungan Krista zara unaw thar te hi ramthima me chera mangsela rammute rongbol na hmuna piang te hi kan lalpa ram lo ni turin pathianin kan rammut namal somro se ti in kan kalta a saitluang zo zelin ramre luya kanin nga khoma Christian sipai te u lalpa chakna ringin ti hla kan sa a upadau khuma atong traya kan kalle ta zela tlangram mel thumvel kan kal nu in garmura phai kan thlenga puroliana upanita atong traya chihlu chu tu ro u ti hla kan sa a garmura phaizol kan kal tlang nu in tlonglui kan thlenga longin kanin thiar kaya garmura bazar hmuna kan chola thingpui dor zong zum chu kan ei chavek maya pu barkataki commissioner le a hote an lo thleng vele a Sunulama chengin bus omzongin Alexandrapur panin min thiara an hnungber chu khowardona kan thlenga basa chuan kan zai tluan zakani upasai thwam chuan lalpa du tak ithisen hlu ti hla kan sa kha chu ka o khashiat ka chak nge ye atia khowartir chuan professor saingenga tlangwal lalzar liana le midang ten kati chera bazara bu fai an lo zuk zong mana an mani poisa alein an ron zon ho a heta hian wiring tu tele hachek thlang dung thalai ten eirong an lo bola mi zariat le pasari kan thleng to a pastor le missionary som pathum an tel boka Bengali Christian le hachek tlang dung ring tu Christian ten thingpui huan nei tu puchal mara hovin min lo hmoka puchal mara kudam le bu in tirwakin bu pol an lo pha a in pa nga ya leng rual kan ni silova kan lung khamram kan thleng chu mitin mai kan hlima pathian hena lom chu soina in khom kan neya puloi tan min shruaya mitam takin min thlira zana pathian biak in khom kan neya pastor than fiangan min shruaya puloi tan thu asoya ama chu kanin remna ani sia ani chuan in taina thilti tura te thupek omchu ati sa ati bowin pol ni te chu pol khata asiama ankar pindan bang chu ati chima chuti chuan ama a pani te chu mishing tharpum khata siamin in remna asiam thei anga tunma kumsom kwa pani January ni somni pathuma khan sap me che khongai thlak tak chu manin lalbeng khwaya ina an shwaya mizovin vai tamzok po an thatin an mana
zolu tim manawang hian thil danglam tak alo thleng ta a inga tingi pathianin a thil ti makchu arukina zovek he in khoma tang hian thil engemaw achua ka be se mizoram mai ni lo Wells rama po danglam na asiam zolu ti sailam khua a omchuan khonga ina adong Christian loten an duat em an la kirdon po ina chapachap namdang te khonga ya tha vaile mizowanin hwa anin musit ton vain mizowan hlawh an rap namdang zinga po hetianga in enna a omchin ma se Isu Krista a chuan in remna a om tuna kanin khom na te hi chanchin tha wang chawani ti thu asoya Winchester an tha ni le mun champha a chuan January ni somni pathum sanga zakwa somrok pathum Tawn Hriat kan koi chhota ngwaya mi zariat pasari kan ni to a clear tu mi puyan pung khom boka missionary le pastor som pathum an tel boka bangla mun hluya chuan bungbel ke te an lo da khoma tlang pong nuam tak chu an lo sam fa ya alaya thangte an do a sam fa ya chuan kan leng lo hle kan han in rem fela tlangwala zarliana secretary central gate tp in bible chang mathaya bungsom ni paria chang som paria da changa somni chiarin min shwaya tunma kum som kwa pahnia khan kan pi puten mitam tak an thata sala an shwai boka vo inni angle muna hian Winchester an thata afanu zolu ti sala an mana tuna chuan chu tiang chu kan du to lo mi nun na lak chu chatuana nun na arul le kan tumani a thlonin kan huwa a thlon vekin pek kan tum atia Reverend Zaireman samza pathum za paruk le korinthon ni bunga chiarin atong chaya chong chaina Reverend Than Fiangale upanundi aten an manga chuta nula tlangwal zarwal zetin hallelujah chorus an hansa a purwal chingan thangte atangina shwaya khovel ramzong zong hi chatuanin kan lalpa le a Krista lalna ramalo ni si anti lai te chuan atam berin lung chhemit tuinen kan ngai thla a puloi ta poina hnuwa handalan he hla a phualaya zel anga a angkha ni in ka insia ati hialani chuta kan zawain tongtai rolna kan neya mani tong thevin puloi ta po well strong in a tongtai ring hle alung chle ni in ka sia upa mangayan ati atopa kan missionary Reverend Lloydan masomna in min china ngui ngwain tlang pangkong koya kan chuk thata dua biak inaleng chi kan ni silova mwala in khom buat sai ania cho e khamdar som pakhata kanchana upanandian min shwaya pathian thu chiarle tongtaina ania puzam chonga DC ka charle Karimganj SDO ten thu ansoya upanandia thosoi mizo Christian ti hian kumsom kwa pani nuwa in pi pute swalna thu pha choina chang in sia a keini vai ho hian engtika nge kan nam swalna thu pha choina chang kan sia ve angle zora ma changin keini vai ho Christian tlem te Christian lo tlim mur zinga chaw taka min ti hara rel ru thar min nei tira engtianga chanchin tha shel tur nge ni ti min sia tirani kacharam thim kanral tuknam huna hian thei top ichu ang u chutiang ti thei turin pathianin min puiro se amen ti in pastor Zaireman athona kachar ai o in thu asoi ve thunga mizo le vai in kara in sia thiam lo na le in huatna a omchin vai ho hi kan swalani bumpo kan bum chin se u kan huat thala ni ma se lak a in pekin lukhong nei ti hi iserengang u kan swalani pek lak kan ni lo chumi awang tak chuan pek kan tulani in sumte cho po ni lovin in fanute in fapate min pero u ti in chalmar sap thosoi vu in hi kadam chu ngani poimo berte zinga pakhata ni ngei mai zolu ti pa thana tlanga mizoten chanchin tha in ron thlen hero pui ka ti ani Isu Krista a chau hian thlamuan na hlimna le remna te nomna te a om akong rang ka chak hi kan zo chuan diklo na zong siam that theiani voina mizo unauten Krista eng inron ken na zinga ka tel thei hi kalom tak mewa he eng hian helai ram thimna ati en nge ka be sei tlatani ti in pumuka po in thua soya he kan kal khom na hi lunglen thlak le lungchiat thlak takani swal thu pha choi hi kan batani kum som puwa panhi lai kal to ni ma se a reya wanga swal talawani lo
kan thil ti swal kha aswal ngai na la swal reng swal thupa choi hi kan ti tur ania angai dam theitu hne na choi lo chu asot chuang lo thin lung chiala in chirte thupa choina angai dam thin iswa nei apoimo a thina kan hnai po in zan lo thleng ma sela iswa kan nei apoimo ber ti in Reverend Lalngur awa thusoi vo in hi nilung chiat thak takani tun ma kum som kwa pan hi kalta a kan pi puten thil rap thak tak anti na munle a champha a hallelujah chorus kan sata vai hozinga kan tho tan na ni sela I thok zelang u mizo te hi chimle mar chakle thlanga Christian loramin min hwal vela Krista eng chuan kan en chuak turani vo in hi kan zawaya tan lal panmal somro se amen ti in Mol in khom bana chuan puchal mara chuan a ina Central KTP le Presbytery KTP shwai tu te thingpui in turin min soma kan kim hle a puchal mara hi mizo ti do saktu le a thingpui po Mizoram missionary te lo thon reng tu chalmar khol nuai ngat anti chin kha ania tlangwala zarliana Central KTP General Secretary pathian hne na atong taya Zolu di pa tha na tlanga biak in sak tha kan ti thu te kan soya puchal mara chuan kadam chunga min tilom tu ber thil in ron thlena chu tlang chu chanchin thashil nan atlang pum pek nial na reng ka nei lo thil danga ma ka huan hi ka pe alom ati a kan lom em maya malak dan tur kan soi hova presbytery khat mai ai chuan Central KTP ten ma lak ni se ti in atopa puchal mara atong chaya kanin chenta a hetiang hian puchal mara hian atlang pum pu in pathian rongbol na na pek anial lo thu soima selang kan General Secretary kha Central Service a aluta a Rambuai aloni bok tanen Presbytery KTP khati top aloni taboka kan zui hlei thei talawa thingpui huan chu agarwalan alo leile taboka tharau bo zong tu ten har satak le sumtam tak sengin tongtai na in sakna mun an nei thei ta sham chawani an fak hle January ni somni pathum sangkha zakwa somruk pathum zan chuan kati chera biak ina kanin khoma chairman kania pukhianga Bible chiarina tongtaya Professor Saingeng le Reverend Lalmingthangan thuan soya Professor Saingeng thusoi she omtam tak tuarin pathian rama kan lu turani hei hi Krista kongani tupo in mizuya du chuan mani she ompoi salovin nitin across pu in mizui ro se lal iswana ti kha lal iswan thupek anga lo hle kolkil thlenga athu shil turin minti a heta hian she tuar kan zira hei hian pathian hmangai na min shia chwa tir sela kema anin nun kan nei angin hengmi te hian nei ve sela Christian te kong chu tuar na ani pathian ta na kan tho hian kema nia lom na a omchin kan thorim na thlon lowang ti in Reverend Lalmingthanga thusoi tirko pola angin anuam le ashe oma Krista zui itum tlatang u thanem ngai taka tho hi kan batani thorim chu cholna nuamani thi thlengin rin omin lo omro ti chuan nun na lal lukhum ka pe ang che minti ani ti in pisap toni chongtai pisap tonin thutlem soin chongtai na amanga kan hon chuan nu hovin atongtai thu kharo puyan ti khopa pathian chuni ilaka chang nge yang anti a lalpa chongtai na in kanin hlana kan chin thina January ni somni pali sangkha zakwa somruk pathum tuk chuan cho e khama kongsang sanga kan honga anol pui ber chu dolai lama tui ku khau te thom no le khabu te semzelin kan honga bu chang phai biak in sakna tlang kan nei le zeta kan hota a thudang deuh han soilokila zolu ti man thu le Winchester tha thu ril ru khoi tak Reverend Chaldiana le upahola hnen atangin kan donga chanchin dang mi thanem ngai te atangin tlem kan dong zel boka abu Alexandrapur campaign voini na ti kan chhoa sumhu nan shal ania tharau bo zong tu ten chut chon min dila kan peya enge mozat an chu chong bok puchal mara soidan takin kadam chunga ka shiat reng tur le lalpa a mintilom tu ni in ka shia zolu ti chuan sailama chuan min duat ema fu te kan fe pa ramhnuai thei te kan eya suita omlova artui tam tak kan eya
zing tho huna aran khuang chu chu thin pon fen mar am le tuibur te min pe a Peter hi evangelist masawan chunga pi ani a Peter in min duat em chin ati a apa te kholam Scotland an shwai nu chuan minu le patin an fati an duat em ka mu hian ka pa that tu mi zo te ka hwa a ma se Christian an ni ta zel ti ka shat chuan min tilom ti thu te asoi an ti tui real livira kumsang zakwa somli paruk fawang chan tir lai ania lungmuat kai tui real dunga vai thing lain sai pathum an kola sai la mulo a meya pa in en turin kan kala tui real lui chu rin ain tuya lo liana amara zui maya maupum lian taka oma ta hian chuang ula melchan ve vela vai thing la omna livir chung daidul la ya ding ula chukang cheu livirin lu chuan in him hau lawang minti a keile thian pa ming tha achu pumin kartira a meilama ka changa tuya chaka karwak ngai lovin pum kan veng ani bermai kan hlima a thenan zaya kan chakhle maya livir chung daidula chuan kan ding ta a nunaw an chuk chak thei vak lova pum thunu na hara an chuk zo chia thian pa minga azwang thla chu pum meilama ke chu tuizang khavin min lavir noka kan thangli vir nge ya chuan min kholut ta a ralle lam lung bang hola kar her katum chu e po ti man lovin livira min pai thla a karil ru in upa in livirin min lak chuan zoi thlarin in len tirila tuichung lama min vor vele thei to pin hleu chwa tum tur an ti chu zomin thei to pin kan hleu thut maya ka chuak zoka luimong lam wawkam lam panin ka hleu thla a ka ha lu tukin leika ra phak takin ti in kan dai china kalarap phasilo kan beile waka karap phata a ti chuan ka chuak theita a chiao phowa kamu chol ta hle hle a ka chol ha dam nuwa ka thiante ka han fin chu an lo mang ang hle a thenin min noi zata a thenin min faka keila chu tleirol lai ril rutlem ril ruwa inti thei intirem shiale tuihleu inti thiam fashan chuan tong nuam ka ti vela engtia himnge engwanga himnge ka ni ti ngai to changlo chuan kalo inti thei vel nita in ka sia ti chuan sai te chu kan ena kan hlim khop mai korvom vakunga chumi kum top lama chuan ka pa me hol ro na her sengo a ka kalvea kan hun lai kha chuan mi pa chu ramwa thingler lon tui chen kan war hle china her sengo chu ngodur pui mayani a ka pa chuan her setum aloda khom sa a abul vela chuan ram theira alotla a kan eya atui hle maya ka pa chuan korvom wa ani hi atia korvom vakung chu mar tak sang tak her sebuk chunglama abuk lor chho ania kapa ka han thla ka nge katia asang lu tuka alon chi lo atia na se ka lon luita a azar sang lama tangin thlak thla ila katia kalon sang zela aziding ka thleng tep ti chuan azar ar khel ka von pala abala ka tlata a von tur le ra tur dap man ozo ngani lo ril ru le ngai to ana man po ani lo azar hnuai lam kal thianga chuan ka in so dota ka tang ta chot maya ka tha khur zoi mai kho hoina omlo tu ma mu thei lawa ke ma in thabar takin ka oma nakina ngai ka o a ka ha dama ka thamwan nu chuan akung pui ka pana ka chukta a ka pa chuan alo thei meu na nge min lo tia thei meu lo ti chawin ka changa ka thungoi ta hle a hemi tuma karil ruwa lo lang chiang em chu tuya ka chet swal tum khan intirem shia inti tui thia min chan chuak tu ngai to lovin ka lo chapo dewa thinglera ka chet swal meu chuan ma ni fin na rem shiat na le thiam na man thei mia lo le man mia lovin thina ko tlanga kada ka lalpan min chandamani ti ka sheta ka thei ngil lawang che dam chungin itlan tu ka ni ka veng zelang ati Tawn Hriat Padma Shri V.L.Nghaka'n ziak chu tikhan alo zota a aziak tu Padma Shri V.L.Nghaka'n paro pui tak mai hian mual min lian san to in kan zinga om to lo ma se a chanchin a thil ti le a sulhnu ngaihnawm tak te hi ero chu engtika ma theingil ani ve to don lo ani